Medafo mama wo akwa basronko efambra emergency Ghana fidikase yi so na enenso story abeka mensan memfa embambe dan wo na ne de no efa awuraba bia esremuni ba abayiwa bia okohia bema no se one ne betena one ne bebobra na okoye ne ho ade ema ewusuafo abra awuraba ne papa enimo hwe oni bibia fa awade yi ho na eno no mutete ho a na awuraba isi kakakra waboaboa no ede honom be ma isire ne se wonfa mo ne besia na ode bo ne besia obetua ama na akire mese asema esi wa akire ne nya asem ketwa awuraba di sikai ema abrantie na abrantie ne gane honom akwakoye oba foforo ho ade akwaye ni dondo pepo ahye ne kawa na awuraba isi nya ade a obetena ho ama obi ede na asokwa adane na chenchina onti ase de biara da ne nti watu anamo abafidie ho ase ya kame ho ne yenko nkotie nanum nsema ode me makwaba na pom to say oba akoye no bibia si akire de na asi no o se wa jamen tim o pam me so chese menko be ma ne se waja o se menko na dana ofri akoye no be few time ben na ye de no koka asafe de waja okra me fra o ambantem de o ambantem 11 to 12 no na ya obafie okay adan me fra ko no my friend no phone so say nkola na bedide o se mama me mbusa na say nkola na di bedide me sambla be bia me de ne kon embe gi duane nkoma nkola no oh sa no ka kire o wo phone so nti ko fie ko to mina medikan ko fie on de ya on ba fie ntem o ba fie no ankasa no si me kwa on pe so obeba be hu me wo fie o mini ne ya jai mini ne ye ni hwie o ye ntem bi na ka kire eno obeka kire wo fie ho ana o ka kire wo phone so o ka kire me wo phone so okay ma wade no why na ye panyina wo gina wade na chi wo wafem wo papa ne wo maame wo ofa no why na de wo ma ye Abdulrahman Aware badada so ba e wo si okọ sirem ko ya amamre why no ya amamre me ba ni nchen no na okọ sirem okọ amamre wa ya amamre nana ne me papa ne me busuafo a mo ofio omo sirem ho okay enti okọ ya amane no de na wonim fa amane no ho se bi okọ no de ntwe ko ya na okọ ya den anan de wonim ho hwe bebe ti no an so de na no ka kire so akọ ya amamre okay na eba asa no wabusuafo de na omo ka sikai ho ase ho abo mama ne me papa ma bo ho amane abo ho no mo sikai ne kwanse me fa sikai no asamo mo kan ya no se ni kwanse odi sika no ma no na ono nso da busuan so abo mama ne se bia Abdul waji usika hey baby kama no tum waji usika na bia sika na onfa sika ne ma wabo no mama ne mi ka kire ne bla ina ne bla se me fa no ko police station no mo nchini nji sika mama onu ani nua ana sika ko police station hwe oba no hwe no na onya isu no na esa na ko microphone mu abusia woni obia wokro we mu a ana woni obia wota wachi se asem kese bi to wa ya na ya na ahomete abaye nsan kan no bi adane na producer wadaroma hwema yen hwese ye benya ye busuani bi ne no akasa ansa na obi de na sem se beba no na ade ahia no na ye boade ne nso de nti ma me bisa be ma ne fam no ne bra ne ka sa asem ne kire o de na nso kan o ka se fa ko police station o kan den fa de kata no phone so man ka shwe ba makuma misi mini police station kame kwa bibia ya scantimenti meba jina so aja so lebe mo akwaba oh mami na pom to say emi adumu na o say nyankopon adom me wo ye pa me pa cho Maria Mazuma woni no pa cho me ni mo yo wadaro ma wodi eno no pa cho me ba no me first born no me pa cho woni Abdulrahman minimum. When I would Abdulrahman, and now when I would Mariam, Emma Abdulrahman, our dear.
Okay, the only say, someone now, no, about Bemano, maybe let me meet you, and we are going to, and I am mad here, and they are only members and they won't give me. And give more about I don't know. Or what you do not know, I didn't the Bano teeth and you are no bomb in Kenwa. Did I tell me Bano by and I was the uncle, and or Mutuano, by a Bepana Church, or no, dear, on Jabby Biana or no fair and I'm sure I can be on you. No more Pemona wedding, and I'm more valuable. This is my valuable Jamie. Or no, if you know, all Jimmy, no one's land, so you win, like you win out of the idea, and yeah, the panel. And I'm beside me, but now say, well, so I get your way, yeah, so only on cat on pen. Jay, Pacho, again, a ma, Mariam, a bow and chair with Dinchao. Sabra, no Bemana and what dear. Okay, the other say, Beman, and then they have been home, why they be why I'm mommy, say, or man, why they see, no, why I'm Mariam, Dumufuno, to once. Maybe a judge, so, Mariam, oh, Papani. Oh, Papani, a Jasule. That's how Papa said, Bema, when you're one day, also why you're one day. Papa, only Oko, you feel. Oko, Silmaco, one day. Would you have Beman, Bema, I on one day? Also, Papa to say, who one day be a Beman, one day and no crack. One found come, Papa. Two Papa, any more, only Mushy. Maybe I just lay. Darumo, wow, Baba, now Yabayan and 1 man here was slim. Now, winning more here, no, I want to maintain a cacra. Yes, because a crowd person now or and black at one. I mean, black at one as and the alien for it. And he said, I have black at one become at them on coming behind me. I don't know, Yari Bay. Okay, no, or no, say I let you put your head. Be a man on your home funnel, and I'm a command train. I know on your one. Oh, now obey or call what they say a benefit saying, what do my dear when young fear best saying? You'll be a won't have me and Kadia, maybe okay, yeah. Someone there may check it, but I cannot try it. I did you, I mean, to me. Mama was want to say a year Abdul Rahman, Wako Babu Frakan, Homenti, Wordin any Wakachero. Wakachero. I'm on a what you are found. I said because I was no but the Catalina Mecalan and Bata or Jai or Jaya, I had a hackle. And the corn off, I boy and the papa, no, I can't. Or crop on Jai, no attack, and he didn't pay. Sesi amani awadi abebo ene se wonu a wetiti ni mowre mu a obi sika bi wadi adi agina mu age 3000 Ghana cedis adi ama eye Abdulrahmani ebra so se wadi sika no a woti wontua sika bi amfa ma no eja wate hu asem na de na moye se de madawo ma we no de me de be na me ye ne ba no na lati bi kwa na me ho ke na me ka ja me ba ntenka oya me mbo kakra na so Osina sika kakra woni ho je bai ni kunu no osi ni kunu no be teta ni we na ni kunu agite o de to ni moto ti a ede ai je wi ana o de aman na me ka kyan se enne me ma je pe you wata mun sika se aman no kina original be ka se ugu sika na wata na bo wata de me ka kire no ana so na pa Tinanka wuli enka wo bepe busia wo be ho no ka kire so no se sika na da wo de agbo Abdul busia ho Ai, ora buli no so ma pa ba le ni kunu se. Ono fambo busia na on point to na bobo ya ni ma yen ti akire leta na o di ama. Ana o di ma. I just le one kasa woni be ma ntem to say, woni ni bon komo, woni ni kasa. Be ma ko me ko me ka ken ban se be ma onu ti. O papa wa wo. Ono kura punu wo kai o papa kura na hu ni pa. On framing on country, when we meet him, you cry, both years. A Burkura, Casamio. What's me Bisano? And you pay one flow, only a number, where then, Miller Jebben and Bisano. Bisano,
Eja wadaro mo mi bisa o se mo ye twato. Ebra wo te ye se be me ya ba. Eja ti menka. Me ti on kapa. Ebra wo te ye se be ma no aba be ware wo be no. Eniama be na wodi ko hu abusua wo se oba Mariam se wodi niama ko hu onana ne o maame. Eniama be na wodi ko ya mama mre mo di mu se waye ne wade. Okay, me ma sa nya man de me o ma nfa nkire me. Ba me ban na ka kire me se mo ko no so de niama bi di ko. Se o ye no ade. Yes, so me na me ye kwenyi sa se me ni aketwa gina animu na o di ade bi sa no a. Me ko bi sa no abe de se nya ye me ye mo banki no. Enti me ba ba gi enti ono so se ne ba bi o na se no ade ba. Me mo so mi gi. Ye de ye pa mo da na ye. Wada mabie ni kakra na yebekọ omame na fam de ntima ye bisa we nyina ne se ya wade a esese ye hunu mama mmere ne mama ni ai kama wade no ho na fe ye hunu ne ka eni so sa obi ba be ye obi hu ade wo mama mmere mu ane ma ben na moji free nipa ne ho okay enye anka no de ye person no dey pare no dey say bia na nko be baje o badia awasa na eji na ntwi na eji na ntwi but ese no ano o ko ka kire o bi se o ji na ntwi sa no me ko person na ka kire mi ni kuma ba ko se ese na kola no ba bia o ti mi hu je be ma na ye enti no una o ye mi na pitu anti mo hwe na be ma no ye no ade na munje anti anono ho aje o de ko ya me ho aje bia o de ko ni me ka ni me ka ke me se wate o so nka me se me ko chumu tan e bia me nyo no be ka se ye me ye mo ba ni me pa ke se nye ni ba na anti esa ni me de mi man anka sa Ofre wadaro mo said ye wa cheche mu abedri se wo ho na wote se watena awade we ase ya awade no ho ne makra de be ne ho ade no woni mu asem na be men aye ni bribia mabofre wa hwere ne nkwa eja de na mo be sende anje so ye ntiache se de ya yesu so me wa me nwa no me bua buchia ho yesu nya je yesu ye be twa ma no because the last 2 years 3 years bana o ka se o ko ni ka chen se o na se be ma no sa na o ye wa so ba bi tnati ama o no ku ka fi ha ka ma lord se so pu ama o frame me ba no frame ma mi a mi butu ni ka se ni ma me ba o no ama me o di ko ju fi o ko ye na nkora mi nu na ikura mi ada ta mu no nyi ni ba ke tu a we no e woni se mu na me kura ga na mi ni so nyi and you are na ko ko ta bi o ta mi ni ya ka ta mi na ka fere na ma sana ma se mi na na ke tin no no je wo ma na me sa ti se a wo sha ko na ka se won yere san ko na o sa ko sa ba no ba o ni be ma no o ni so e ka ka o be nya ni ka tra da no ka ti me kwa ni ka ta tin ni ti ku ni we se le ni ni ke ni su ba ti ya o hu ya ka wa ka ti ka na nyelo ama no ko zo ba ka se on ko ma wa ala ba ko jani ka ta ka anti no na pano last bi na me ka se ko on fe chopu mo ni bi ma me no ti ono ko an pun o so ko ye pa no ko ye pa no ono nya e 200 Ghana cedis no di animal so wadaro mo bra ni pa ti ase a wonya we mi bisa se awade ni mwate ti kunu ade na obeye wo se no de mo mpene ba se ya bibi boni bia nya no na mo ben na mo ajanom no mutu ye beboa ma ne saka ne sika no de na so na mo ben na mo betu na mo de aboa kodai se le ma da no wonya je ni bu mi so isi ba bia mi wa no so mi so pa no na mi ye o de o ya du mo dia ma da o ma mwana onge mu aboa to ga ya ni sele kan ni o papa na wa homa no so de na be ka hwe no oni hwe ka oni bibia obeka aja sule mame ye bomodi ase benya be ma no na fe sika no ho asem yaka awade na asem de ye ntimi nya ho hwe de o ka ne se be ma ne se on pesa obekwa betu ni fie obi mwaja na wade na no ankasa minim so otimi kasa so otimi nkasa o eti ewi a ye be ma ne de amane ya ni nyina bebo na mahwe na matu nwa na mo ne se ewi ase mu se de mapi ehia mane ehia nkwanhia no ano oden eti mo fam na nsi fam yo
Yo, medase ebebre producer wadaro mahwe mayehwe se omama mremu no etise na wo Mariam wamfa wani ehu ne ma na wode ukunu no woda so do no ne be ware hu o se wajame nti wajame ameso majame wojawa wo so wajano basa wa na odie ana yefe wa na ote o na mete die nti ya mepese mebisa saa ne ma nyina ne se ye kasa middleman a ye gina mfimfin wodi asem no obeda ye ntimi nhwe wo se kosa nanso ye ntimi so nka mamamre ne mu nsem bebre o papa na nka mepa bibia bisa free no wono so se wonim bibia wonim niam akro wanfa na ni kura so ahu won so amfa wani ahu nti wo ma me bo amane se niam bam me ma me kura ni ho enti why no wode niam na koma me papa kitwa me busuamfo okay abusuamfo no de okoye me ho ade na ma ho ye niam ben no de koye ho ade wanka na be ma ne so kosire mo ne ho ane koye onu nkwa na koye Mariam Azuma what bi mpanyin sempen se be ma koye me ho ade okọ sire so koye ho ade di be sen ache be 5 years beba 6 years ni ba ne China no 6 years 6 years ni wonim ni makro de koye ho ade wo busuafo nso amfra wanka se o Mariam a friend say Abdul wabawo wode nantwe baaye wode bese baaye wode we baaye eno ane se wode wote awade na se na ate hokom ena adru se wa wo so wapampam kaya yo ena wasoa na fei no bosia babam ena wako ware foforo abeka ho ye ze so ntimi wa obi emu producer mayen hwese benya panyini bi na ye bisano se eba no ye nuanom ye esremfo amamresem ne kanwa ye kan sen fi se wei eya wasem ye hye no so ye ntimi mfanko post station se mikona bombo se wontwe ntimi nkoche no da bi se emra foforo bi wo ho a ye betimi agina so de aka ye hwe se ye betimi adi amapanyini bi ewo islamu ana ofre nyame acha ofre nyame enti adwosofo malamfo ne mpanyifo mo wonim se ofre nyame ukunu no so ofre nyame cha 3000 na ade man no why na ye dansefo wasem nim we serious there me obia uni obia just dia na o se ogo ka chen se won kan kire me na membo no bosia na say pa ne number we ne number ono na nim sa ne pa ko ono ne pa na ye free ono na danfo mom ne oba no a wodi ko sei no so se bone bosia no ti wo de wonim ni pakro minim no me otunton ko du ni manti me choma na me chia no okay producer Fred Abdulrahman na menene nkasa na de obeka no wonka na fe ye nhwese betimi anya ye panyini bi wo chief mama kache a daroma na wonu maye nchiremu kakra big mama wo de wo ba panyini se ewom ya sante amamre nko obai so na amamre nko de wo kai wo de woni famu a hu ne sen chese de mi hu ne se ye wrahye wa warem me de tu emaba wanyina afo apart from nkramofo ene ye akanfo no aware na da ho no enye yize saa o akole wo sha eno ma wo fam no me Philippe ma no on se asa adwene no kura wo fam e wo aware na wo koye ni mu enti ekwa be ma de ne fa so no eya ena ne papa no so ma di ne ho ya wo asa emfa no ho okay e wo mu se wo nua na gi ya e wo se wo papa no wo ba na wo be fa wo ba no kwa efrifie ho because they say wona mo aso ni obi a no na mo wo wo se si anso anka be hu se owabusia dem enti no mabo ya mankola ne bre se se akola wa wo mamu wa wo se o mane say ankola miensa se se no 26 years me boa 26 years wanya say 25 ankola miensa ne hwe be ma so wo ye ne sa on fa ankola no biem enti e basa Ghana ne bebre enya busia no nko a Ghana bebre
we so kwala no enye ya and one so so your matia and obi de no ma so na se nyame abani ne mu a o 5 series bi a hye wonsam wa bobo sika no anya 3000 dia mami kunu seje ye ma abrabo ne ye den enti be ma ne ye sere no wo hu de wo so wo ye on fa ne se ne nua ba ne akwale emu ya aya de bia ya na ye mame fi no ta aka se asem no obi ansa na obi di asem be ba ha ye ntimi nhwe no saa se wakọ wasan ba ye se o ko na ye ntimi nye ho hwe da bi ehwa na motu a na yetu a ye wurawura mu a ne ya pe anopuma sibre wo onam osisi ye ya wo ka se na no anadwo ne boba ba ko twen sekan ne ade yi ena ba ko wanfa ne de anhwe punum na odi tu nipa mu asanka nipa na ewe yo ebe ko nkusi e bete sam na ya hwere na dada nti papa no onsole ayo kakakre na yenye na yenko producer wadaro mama mi hu de ekọ akosi sei yenya abdo okay bacho kasa na hema papa me church efu bi na hema o me situation na wo mu sisi ana kola wo mu sisi ana na mane no for what situation na kola no wo mu sisi ana ni angra me hwe ne se o papa na woni ne di nkomo o papa pa wo wo di ono na wo ayi nana hima emu aya na se bi wo si owo ha awotiase awo pass through problems na ye interview na whole platform kasi sisi ani pe nyina etie na de obetimi akania it means akola we onam nyina no onam te sesebe abosuma kotra wonam a woni hwe sofu but say bibia to akola wo bisa no tangible question bi pa ma o se na dia yampene by the time akola na wu na ho mpene ana Chelsea de oni hwe you see family bebre na wo hwa no kure ni abusuan bi wo damu ate se de de sanso na gu nsuo ma esi dwale ese abrante no hwa akola wi ene de ne papa kan yi ene na abrante no woni mo wo papa no on say wakeka we mu anu ma ede on so ni obia omni se because the ekwan odi abaya we nam so no eye suturo mienu number 1 wa fa ofala waberku abusiafo okura mpo enimu hwa muntumenka tu so no wasaji usika anu so nkusi aga 3 na fa ba kon kan wasan pamon waberku onim se wuni obia enti je papa ne keka na de mesre no de entity ko ma e ko papa no ho ne amambre fem yenim wo no mamambre no se de esitie ayi situation ne se anase problem ne se enkamufo ene no fufuo no o mamramre no ene ayi south east ene ayi fo ne de different north wa asem no se bi esika no o mo mamre nko o bibi ya nko o tema se na menanye ehwo no so kwa na mehwe akola yi ne nkwa ene di when the kura ni mu na na hema mame matiefo nyina nti ase bi se so nam na okoba obobra wonam asase we so onni nipa asem to a omafo so frɛ na obefa ababo so adi wachi a wo mo boten bibia tasa wono akra wa yesuru ha akwada na okra no so kra yes tase enkola yensa enti papa no ona na ni o wunya no ama frɛ Abdurrahman na ya ne nkasa ene ya ne obeko wate ene ya ne obeko juso usuro be ma no ho ah na papa my friend papa ka chiro no siminja ma bimbia nkanto no ankasa beba jina so papa me mo akwa ba me mo ha Oni miana. Apanyi me mo akwa ba o Anya una ofrema. Papa me mo akwa ba Me joso. Wada ma Abdurrahman waya wodi ai Menia. Mariam Azuma waba fidie mu ha na sem nyina ne se Abdurrahman bo ne hobosia aya 3000 Ghana cedis wabon sika no ma apekura de wose wagya no wunua no nti me pese me bisa se ase mi wuni mu na de na wo ka pa ho Ni nimu wa. Ni mo wuni msa ai wunua Abdo ne yere ne Mariam Menim se ne yere ba de bia o kwasa sika sem ne de
Okay. Mina na me ya dance ne ana. Anya wo na wo ka kire Mariam Azuma say won fa asem no ko police station. Ena ye den. Anu nti na mapra wo say wo na agbo na mane say won fa ko police station ana. Me man kan se won fa no police station. Adare ma wo ka say. Kupe. Tule. Naam. Me say abaye woni mpefe se wonu yin ne yire no no hwe adwuma akoda yiye pawo pa no so anu waboaboa sika no kakra se wo ka se on fa ko police station dia na ne na bia na wo mo bia betimi dia bo akoda yi O sen kam here say woni Abdulrahmani waje eye Maria musika bibisa wo si woni mo we aya na aka kira abaye se on fa asem no ko police station anya mia me man kan kire so on ko police. ne ka kire no Maria mene nkasa waka kire me say me fa asem no ko police station me ko amen kan kire police force say skane obi dia e na me ono na ma o ka aja sule what say the Mariam kai O se den. aja wo se dia no me say what say dia wa kai no Minti ena me so se sen. what say wo na ama na dwene say won police station na wo kwa won ko kasa sika no kwa yo obi sika ena ni kuna jina police for mechi abdo Ena ye den. ana ya de obi sa me ana ya de ya me papa Bulta na se o kan me kan sa kire no. Eye den na wa me no kasa na kwadro. na de baare Mti bulta na se e man en frame bi me. Se me kire me bi obekọ kwaje ne sika one penny. uni abdo what for chenwa uni wo re ka on Nini mu fie ka me ni bibia kan won. oh yeah that's why Yo. nyame nche nyi wanim kan fa nkodu why so wote mashada na me list di free hobble so say yawo obusuem o papa di sule ono so ne bra panyi di sule akokora se ono onim ohu ade ye no wanyi bi onim die koso memre bi kura wo ba ne ho ewo denkyira wo ko papa wo denkyira wo ko ye den no bu me na me ko e Would I wouldn't out here say, dear partner, you know, sister. Oh, him, I wouldn't dare my revel. Oh, said the north for the bet chair no for no say no general home. A colony for my fan of him. Say, Bearman or Ebushia, a nama. Or no one papa crowds or nama. Until I call a warm mobile. Papa no ban open loan dear for Babbage. Loan dear for Babbage. Na se biso de bo papa bo sin ankenye ne se do say you na papa de na wo yema wo ba na wo beji lo no on de ko on beji ko si ai de o mu bedi kra mu ni bi me wo kakra kafa send no papa no cha time so na wo de 3000 ama be man you see mami won the foundation nti we no kwa na sa akoye se onu kwa na esa be bo afiu me pese me hunu asemi mu se twakra no akoyam se komkra dem acha se anya asem ketwa o enura oba anopa ne nyina na ote efomu nyina na one nkwala ne nyina ne di yo wo wa wo ba no dabi daga no nana hima oda ma mo me hwe se wo kwan bi de ne fa so be ya o kwan de wo hu kwan bebre ase oye o se ni nua no kwa e kire se de omusuni omu ban se ye de etie ya bisa oku asem kura wo radio so a ana ye de producer ya fahi ma me hwe na fe ye hwe se benya panyini bi a wo betimi aka didi kakra wo mo amamre ni mu ansa na ya tumra mamema eye adoma hwefo akwaba ene eyo sanabo so me ne de to so eye dunai ma 50 mienu ene aduonu no mu yenyankopon no ode ene de yin so e de akyeye obrajumade ena wabeto se ye die na enkomo edikan ya ene egusu bobo hu ya wode abeto ye nyina ebe kai abaye bi oba friend Mariam Azuma na oba ye se woni ne kunu Abdulrahman ne te wojoso na woye kai ye okunu no so ye mesini watiti ni more mu anya sika eye 3000 Ghana cedis ya bo be ma no bosia wodi sika na ma be ma na duru se wo beje be ma na kofo ba foforo ene no abetena fia be ma na sie ni mu woni oba ni nyantokwa kakra okobu be ma na punani
ena oba ba ko no so bebu ono so ne de ani wakọ jiska na be man se pono na obu ani ne de me de ateka ye tra asem no so frɛ Abdul ye ne kasa ye ni anim se bibi fufuro bi be frɛ kira ba man ko kwa asem de beba fi se woje penie ebra wako ye no wasaba ye nkyɛn sɛ bra okoduru fie no ne afifira kyerɛ no bibi fufuro kra afɛdi Abdul so wagya na wade won sesa ne manko woni ne ba bia oba ye abamode afrɛ wono ane papa free sɛ wo kyerɛ mu abema ne yegurumani ono so so oba ye wo ye fulani ni amamre mu no etwase ye nkyerɛ mu yie ansa ne ye sie kyerɛ sɛ ye de mra bi ekoye adwuma ye frɛ wo papa no papa se woni mo be ya wade ho he wono no woni hobi woni ma de kura de beje na wade ye bisa no se de ne wo ya fa akoda hu wo se woni bibi obetimi aye nti no de asem na bedan ye no nti yirimi no me edukom ene wa he ya fra eye Abdul nso so nua be ma panyini abisa ne se de no no so ka fa asemi hu Oba Mariam so wona man adwene so banko post station wo say baby oni mu anu kire no no fache me sa won fa asem no nko no nti wono so woni bibia wo beka sankomo yi na wa beto se ye die no medin e de ohima abne wa wada ma yetimi anya opanyine no ana edafo ye nya no ana Okay. Yo. Baby edi asem we be pompon nanka ye call ye chief imam PRO nchen na ya da asem no ma no sanse wonum titiru ye se wonum frɛ nyame enti na wasom na wa ma ye nya ne ntie se o meeting bi ase enti ewi a ye ntama asem no ne ye mfa mre no no abɛhwɛ no ne mpanyimfo ye twa se wonum hia no ene wonum ahia enti Mariam maybe Saudi etwa to okuno no obewa no si ompeme nti na mesi me de ompeme ameso mekọ ani papa say edan no ye nyina na place ye nye ono nko ani dia nti me nko bebi a ono ankasa be ye den obefrisem ho aba o papa ne wa na say eye Abdul ne wa Abdul ne wa okay baby Abdul ne dia waresem no waka ma ya te ase de ho ne ye atwe ho afrim ye dani asem no e de ama mpanyimfo a wonum wo eye Islam sum ne mu panyine ne ye wi a ye ne nyina bebo ana akọ ne de asem no asem sana se wake e de ho duma wate ase wate ye wi e bepe bibi kakra bi de ama na wo wo de atoko bi ama akoda no adi wate na hwe ho yi se kwase ebuo ya papa na wo tumi dada obi ene ne tena tese wo kwakoye ne ho ade kra mpo no eja a owo abofre wan ka bibia nchwe oni mo hwe oni mpo se wa ye ne ba ne ho ade na ne nyina echi wan ka hwe ne ba so sika wa bobo ano da ho no mo de ye bibi no sa ho kire ba no wa yusu no eno nso wa dada ewurabe ya agi sika no eja ne ho no ma ha koye oba foforo ho ade aye ne pepo ahye ne kawa ebu ne kwase ase ya nenti abrantie no hye sa de wi ya wa ye ya na eya na ewusiase ye ya de etie enwonko nipa ya na ya hye yie pa ye ya de etie enwonko a eya ne ya hye yie pa na se ade a ye de je wa enya wo de na ya ma ye mfa ndi enwonko se wo ana ye de wo fa sa situation we mu anka enya wo de intendenti ina abre bia na ya na ye ma ye ho kwan mo sefo ne fa ye so ama ye ade a be ye enwonko ya ye ade boni di ti enwonko sa suban we ye wa ye ho ne se ansesa emmoa ye yo yansesa emmoa ye abrante na anamo a otu ye no minim ne reason ti otu sa anamo no but entweye se wagya ne honom akwakoye oba foforo ho ade ade ono no ne tene onye oba papa na se ni ope ewo ne ho no so onya ade na ommoa no na onkon awuraba ne nkonko dru the type of oba ope so ne netna na ujo no ne honum kokoye oba foforo ho ade ode ya oka bibia ebenya sade no mom yenhwe ne yie mom yema ya ni nko sade no ho ene obehu na obi poster eboba ho 25 32 tese 15 fo nyina wo mu bi enye bibia wo niama ya yedi ti enwonko no ama omo de yawo e kan sem gu yeso no eno ka ho ena sisi a yewu at the age of 15 20 ni we
ni nyina aka ho eya amamu ma yenye ma yenyonko no mu ni yawo ewo mumu omu nti ni sue na me yenkwasade bia yeye mumye ensesa yesuban na moa yen medofo me de besi ha ebre ne enya ye be enu nti na wo like na wo share na wo subscribe na wo fe so wo drop a comment no e wo comment section hono mo se na ebe ya story we ya adwenchira wo nso nya ya futu a wo nya wo mu no me nsa ebe ka bi se na me ne wa cha me de no ebusia me de besi ada se ne nso ye be san so a share bi Samantha, Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.